birimo gukomera uko bwije nuko bukeye, ibintu birimo kurushaho guhindura isura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho ivumbi ryongeye gutumuka, amabombe yongeye kunyanyagira mu bice bigiye bitandukanye, indege z'intambara zongeye kuzinduka zirasa ibisasu biremereye iminembwe. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Kongo kuri uyu wa mbere tariki 10 Werurwe 2025 aravuga ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yabyutse inyanyagiza ibisasu, yabyutse irasa ibisasu biremereye mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, guhera isaa 5:38 iminembwe FARDC yongeye kuharasa ibisasu biremereye, yongeye kunyanyagiza amabombe mu misozi igiye itandukanye. Mu mafoto, mu mavideo yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza iyi ndege mu bwoko bwa Sukhoi 25 yaje mu kirere cya Minembwe, itangira kurasa ku kibuga cy'indege, itangira kunyanyagiza amasasu menshi. Uku kunyanyagiza amasasu kwasize abaturage bagera kuri 2 bahise bahasiga ubuzima. Ni ibintu byabaye byamaganwa n'abatari bakeya. Uwitwa Nyarugabo Moses wigeze kuba senateri muri RDC ndetse akaba akomoka Iminembwe, yamaganye iki gikorwa cyo kurasa ku baturage b'Iminembwe, yise icyabunyamansa kigamije gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge, ndetse anavuga ko ashyigikiye ibikorwa byose by'abarwanyi b'umutwe wa Colonel Makanika wamaze kwicwa n'ingabo za Kongo FARDC. Ibi bibaye nyuma y'uko ku munsi w'ejo hashize M23 yiriwe mu mirwano itoroshye yahanganyemo na FDLR, FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi. Ni imirwano yabereye mu bice bitandukanye muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano yasize umutwe wa M23 ufashemo imidugudu igiye itandukanye, urimo Nyabyondo, ahasanzwe hazi nk'ibirindo bikomeye cyane by'ingabo za Kongo FARDC. Iyi mirwano kandi irimo iraba igasiga akaga gakomeye cyane. Iyi mirwano irimo iraba igasiga amatage ku gihugu cy'u Rwanda. Hashize iminsi u Rwanda rufatiwe ibihano n'ibihugu bigiye bitandukanye. Murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufata ibihano, Ububiligi bwamaze gufata ibihano, Ubwongereza bwamaze gufata ibihano. Ubu noneho Leta y'u Rwanda nayo yanze kuripfana, ihamagaza ambasaderi wa Canada kugira ngo atange ibisobanuro ku makuru yose yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara n'igihugu cya Canada. Ibi ni ibyashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kuri uyu wa kabiri, aho yahamagaje ambasaderi wa Canada i Kigali nyuma y'amagambo igihugu cye giheruka gutangaza ku gihugu cy'u Rwanda. Hari kuwa mbere ku itariki 3 Werurwe ubwo Canada yatangaje ko yafatiye u Rwanda ibihano, ibwo yatangaje ko ingamba zo kuruha nyuma yo kurushinja kugira uruhare mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Canada kandi mu itangazo rihuriweho yasohoye n'abaminisitiri batatu barimo ububanyi n'amahanga yashinjije u Rwanda kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo ubwicanyi no gufata ku ngufu no guhohotera abagore ndetse n'abakobwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahase ibibazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Canada kugira ngo atange ibisobanuro byimbitse kuri izi mpamvu zakomeje kugenda zishyirwa ahagaragara n'igihugu cya Canada. Murabizi ko u Rwanda rukomeje gushinjwa kugira uruhare mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ruhakabihakana rwivuye inyuma, rukagaragaza ko nta hantu ruhuriye n'ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ikiruraje inshinga ari ugusubiza inyuma mu gihe icyo ari cyo cyose Kongo ifatanyije na FDLR bashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gutegura ibiganiro bikomeye cyane na leta ya Kinshasa ukuntu hacukurwa amabuye y'agaciro. Ni nako kandi Perezida Tshisekedi yari yizeye kuzamura ibendera rya RDC ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'ubufatanye yari amaze gukora na FDLR n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR ndetse n'imitwe irimo Nyatura n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni nako kandi harimo kwibaza ikintu cyakozwe kugira ngo uwitwa General Michel Rukunda alias Makanika yicwe